MC terkondang, MC termahal, MC tercucuk, das mujung, das praram, nyok madaro dengan ko yo. Amen ko bin le tu gas MC jibak kon dia sesama udi. Tak ulah ko dia sesama panitia cakro kenyanyi klangko ada dia tugas dia laga guna di panitia mau di bitampil kulo. Nyanyi satu berapa dia nyambung nyanyi do ta silo nyanyi dua tabat klau lah ya no kulo ngako hoi. Jibak ko sa paco na om. Yung mada na ko yo jat mi dui. Kumadaro na ko. Amen ko dia tu tugas don do ya ba do perlu do ya ba undangan gen memi dau olan do ha sadodok sesaro sadodok kerja na dia lan do kutu ha jiba udi si ba us ko na das ke as bayan sloan panjang bu go pen kuning oi tu yung gimasia ti matai gimasia ada kun ka aku memi memi get no salah sebrio as masalan kila jangan kekuatannya dimaki alias dia warna coklat bola mata warna meluau bayo biru bibia bimiloa ha bedok bi putih awi do na tepung terigu na cak noi kom dia la ilaha illallah tak usah kom dia ukun dia ba memedau aku memik lan dia putu dah si bapa yo ha kom ada jo ale pasu audi ha justru mesti pasu audi ko jibam dia sesama udi bim le undangan dau ngamilom dek no baga guna lo menghibur para undangan. Saya selalu menghibur keluarga di baik. Ke ada undangan ba bim liara buat nyoa bim buat ko pepueng bi penyuap jam 4 subuh bisa api di kalau nama. Di bak mereka kecantikan nu cak pula si ba ko kalau aku na dah meletik kayo bu azawi semua do no awi semua dung na lo ko daku. Nyok mada ngok hoi jat kami doi jibak ko tloi ge awak titi ya yo kebia growat na am ko itu tugas ki ngawat dan dia undangan memi dau alon dia kulo cak kulo si ba ko na dah ko babi krai kulo ngam memi paca pada basi memi nyanyi gen yo mau sai nung ko yo la sesama udi ala ko me karaoke dia jibak ko do nanda ngapasuan am lom na acara udi bae jibak ko le undangan tuan bimla bimli tutum bimli nyoa bimli so uan bimli bibi huan bimli ada si loi bimli mono halo si kulo tampil dan udah sado do papaya bandu jiba sesama udi inti na ijak mi duit lo macam pandana ni ona ada puyo mau ditugas saja bam dia sesama udi panitia dia undangan ando cangen kan okos undangan apa aku ni makna alami dia kedau meneng ojek bimin tutum segala hal anak senamia bola mata binakui makai jilbab bipanus kabila panus sodas mujung cak no dim dia lo jano kula udi sakuni awal acara mau basudo di bae cak lang NC kata sambutan nyanyi lo tugas aku tu cetak kambiak tulu yen bos sawan keme kambiak ko cak ko artis cawa mo ko artis tau gen saya artis ku tu nadi ta si ko bae lo tampil lu memi onloan ku tampil jebak ko sembuh ku cak ku perlu gen ko ada memi cak bulat nyanyi gen mi Obama di namu ale di ba laca ko mi memi cak brias ke cak usah tampil mo dah mujungnya gak pasawai nu mo silo laca acara di ba amemi nya sara do di sonong di apim na mi udi sudah mi apik mucam mi sawan si dah saya dah mujung bu piang dah apa-apa amil lah cakap odi 12 odi puda esedo nang gabung bayo bibia bilupang kulo kakek as bayu ad libu ada keke aji ayo keluar aku di slopo lo muyo maro saudar di roy persianya koyo ya buat mi deui koyo ki nggak tahu maka sembut sesama nu baik